clear tu le ngai tha tu te nilai ni chibai le vek ule ni zanama UEFA Champions League playoff second leg khel ania chumi tangchon bul kantran anga football thuleng tepo thlirangai thla khona kan nei le bok don nia ni zana UEFA Champions League stage khel phak tei tur zonna playoff second leg in khel munom taka Kazakhstan Liga champion lai kirat chon bei selo takin ne na anchanga anking pui Celtic chu penalty pe ta nein UEFA Champions League khel thei turin anin pet kai UEFA Champions League khel turin anin pet kai kan han ti khanen tun din muna po hian anin pet kai sa to renga kan han soi tak hi chu ain nal na puitling tak tak kan ti league stage khel phak thei tur khan ti na anne kirat le Celtic te in machona hian atira chuanen Brendan Rodgers in Colmek Scottish League champion lai Celtic hen ol sam takin hne na an chang turangai ania ma se kirat lam hian an te thei ang reng khop mai in khel chung zong hian goal alut lava kirat hian goal shot tum som pani na yen Celtic hian goal shot tum som pahat an nei ve boka in khel pumpui thlira chuan Celtic an chung nung filhor laka FIFA khel thin te pe chon Celtic he chu kan hrelarin arinom ma se kirat team bei seilo le kan la hriat ngai meu lo hian Celtic team hi anpet lata anne soita kain he in khela heng goal alut lova goal om lova anin ne tok no extra time khel anne heta pong goal alut chuang lova aggregate 0-0 anne penalty ma achak jok zon ni hian kirat lam hian goal thum goal nin ne na anchanga league stage khel thei turin anin pet kai zuita anne ti hian kirat hian record thar an siama an tlap chanchina UEFA Champions League stage an khel masak ber tur ania an tlap chanchina hen kum sang ni chhovela khan first round kan hanti ang chi te second qualifying round te po an no khel ve towa be se ro phak lovin an tla zel ane tun hi an tlap chanchina an thlen san ber an record asiam zuita ane Celtic lam ero Europa League lam vela an khel angai don ta ane result dang hi han ngai ven lo tur aum lova Pafosin Zervena Zoveda chutnein league stage anin pet ka ya bodole Samgrass te in machona Samgrass sakma se aggregate am bodolam an thazoka league stage in pet kai ve bokin zanina po inelna nei chun zom anile dona Benfica le Fenerbahce te in khel tur chu ngai ven lo ber turangai ane team pani te first leg a han golom lavin anin ne to ka Mourinho en Colmek team Fenerbahce hi UEFA Champions League khel tura te po han be sei chin photang o EFL Cup lama lut vele ta ila nizana English EFL Cup second round in khel munom taka English Premier League club pani Wolverhampton le West Ham United te in machona Wolflam Mizo ka antranga goal thum goal niat ne na changen next round anin langkai nizana in khel munom taka hian in khel trana tanga minute somli pathumna Wolflam hian penalty an hlo chuaka penalty huang he chanchon chuin a chui lut lo ball kal let he Rodrigo Gomez song gola aron chui lut thonga sikhat fain first half ma an hruai second half an ran 13 minutes somnga na West Ham United tan Walker Peters siam sak atangin Thomas Soucek chon an sipur aron suta game bawrok atang zui le minute somruk pathumna Gerard Bowen siam sak atangin Lucas Paqueta chuan goal ni goal khatama an hruaina goal aron khung vele he goal hi an chakpui mai ton ni te point alang mana ma se minute somriat pahni na Newcastle United in senglo tuma an hel na sat mai Strandlersen John Ulftan an sipur aron sud veleya goal lu no tanga reivak lo minute somriat palina Strandlersen hian goal ron khung beleyin goal dang alu bel azui talava Strandlersen che thadzana hian hen Wolverhampton lam hian comeback ro puilan tirin goal thum goal nin ne na an changa next round an lut West Ham United lam ro season kalmek an man that lo an chun zoma Premier League an game khel pahnia an tlom ve ya EFL Cup atangin an game khel masak bera hin no chu an ni zuita anne
EFL Cup inel na hianin game result po tam tak au ma second han nga event turang chi kha atam lem lova Wolverhampton le West Ham big chau hi handa don ta ila zanina hian inel na hi nei chun zom ani don na second round na hian zanlai pel darsom pani le chan veya Grimsby le Manchester United te anin machonang inkhe result lam kal santa ila football thulenga lut chho don ta ila football thuleng bika abul trannan Arsenal team roll thar mabak eng tak nei kumsom panga leka upa Max Dowman atang hian bul tran don ta ila Dowman hi kan hria tang khanin Arsenal team in Leeds United singa faingota an ne trum khanin ben chatrangin aron luta kumsom panga le nisani somthum pali chawa upa anne field chunga a chero a hmu nom khop maya hemi chungcha hin thiowol ko chon thu thar ron na hian khain khela khan Max Dowman kha kumsom pangami ani ti hriat lo khopin a che tha a penalty te po aron lo chuak thei ani kha kap mudan tlang takin han soita ila Lionel Messi ron that chau tran tir la yang kha ama hian ka hmuwa chutiang theina chu ani hian anei anne Arsenal team hian thataka an chhor thei ani chuan Lionel Messi ang quality nei hi an cher chuak thei nge yang ti hin asoi Chelsea lampoin Alejandro Garnacho chu an hnai chho ta khop maya Garnacho hian darkar somli pariat liamta khan Saudi Pro League lamina an somna chu a hnola Chelsea bak zomtum anei lo thu asoi chiang ta anne United le Chelsea te hi Garnacho manchung chang hen anindor chho mek zela United lam hen euro makta doi somnga vel an phuta Chelsea lam eroin 30 million bak the chu an tum lo anne indoor na hi akal chho se la United hian an chhor du lo hi goal zui zele ro an tum arin om lova Chelsea duang hian transfer hi an kalpui arin om Pufrabi avek hian atarlan danin United striker Rasmus Højlund po Napoli lama akal don ti achiang ta nizana makhan engkim ti fel ani to thule lonin Napoli lam hian season khat chunga tan an ho do na Euro makta doi somli pangain an du chon season ato phuna an senglut thei bokang Højlund hi United team in season kalmek an squad an puana atel ve to lova chuwang chun a chuang nge angai khel adu ni chon chu atan thlan tur bak om lo tin ani chu Napoli nen soizom an ni meka indoor na po a hlo tling towa season third ma chun Syria lama Højlund hi kan hmule don ta ani City lam point frabi 0 manon atarlan danin ma gei chu du vioma se gei hian a hnol tak thu ni sang khan puan ani ya ama du tu Liverpool bak zom adu lo thuin a chang gei hian du tu anei sho khop maya soita kang khan Palace defender English defender ni bok ma gei hi Liverpool nen mi malin remna an lo nei towa ma se Liverpool hian ma an na chak lo ang reng khop mai deadline date po a hnai chho se la indoor ne ro an lakal pui ni in alang thong tu hnaya City an ron lang ve zau maya indoor na po kalpui an nei ngei thu frabi 0 mano po hian aron tar lang ani kha ma se gei hi chuan Liverpool bak zom adu lo thuin a chang ta frabi 0 mano hian ni zanama aron tarlan danin mimal inrem na konga period han ke pi chu engkim anti fel tak thu an puanga hen kapi hian Arsenal team zom turin o tin a chang to anne Arsenal team hen tu na tanga rei lo te pera hen kapi hi an seng lu don ta anne hen kapi hi tu hnai loka khan Tottenham Hotspur jan seng lu an tum thu le mimalin rem na po an nei pui thei trep thu an lo soi to wa ma se hun rei lo te chuin Arsenal team an ron lang ve ngal zak maya Leverkusen defender senglu tur hian mimalin remna an nei pui thei ta anne Mikel Arteta hi transfer bika chun ache chelem lo khop maya an tlap melma an thenom tlap Tottenham Hotspur ina senglu an tum eberichi eze chu an senglu khal towa an hijack tinani chu tundin huna hen ke pipo Tottenham Hotspur in senglu an tum nowa an ron dor ve chat maya mimalin remna an nei pui vele ta Real Madrid mai baka English club tena senglu tuma an hel na sat mai vitin ha point ni sang khan thuthar anaya frabi 0 manon aron tarlan danin vitin ha hian tun tin huna a khel mek na
Paris Saint-Germain chu chuasan atum lo thu aron soi chiang ta Nasser Al-Khelaifi poin Luis Enrique noya Vitinha hi akhel zel tur thu aron puang chiang ta anni Al-Khelaifi chuan Vitinha hi tundin huna kan player thaber te zingami ania kan team khai pa poimo tak ani hi kan befel tawa chuatumna anei lawa release lo sport tundin huna anei lo ani hi khoi che thiang lo ania kan team tan ain lan chun zom zelang tin asoi Fabrizio Romano aya Andrin Zok David Ornstein point ni sang khan thu thar aneya Chelsea chan Fermin Lopez su andor ngei thu aron tar lang tatlat mai Fermin Lopez Spanish midfielder hi tun din huna Barca lam hian in khelna mun an petam tok lova hemi wang hian Barca a nge thu te po lo sei to ma se tun nai chobi ka chun a nget lo hle ni hin an tar langa Chelsea lam hian andor thu puan ani suita ani David Ornstein an hetianga aron tarlan ta ka chuan Fermin Lopez si ang hing tak ni turangai ania Chelsea team lama heng kan mu thut te po arinom chho tran ta hle Jamie Carragher point thu thar aron neya Alexander Isak chungchanga angai dan aron soi Carragher chuan Liverpool team hian Alexander Isak hi anmamo kherlova atello po hian an thatok le chu an lo fia photo ani chuti rual chuanin ale lam zonga han thlir ero chuan Isak hi achu ngei angai thunga Newcastle United ina anti tur chu ani hi hral ani tundin huna an boina hi han enta ila tlapa hlim to lo na chu ko zui zel hi enge atul na tundin huna po antim tan inlan atum to lo thu asoi towa chutiang player hlim lo na chu engwangin nge kol zui zel antum hi ke chon ka hre thiam lova Fernando Torres po Liverpool tana akhet lai khan ahlim to lo chuan he team hian an lo chu ave mai bok ani chutiang chu anni lampo hian anti anga ya January chon aman atla niam doi to do na tun hi hral na hun tak chu ani tin Carragher chuan asoi Chelsea lampoin an player kol lai te an chu ta sap maya Nisa namakhan Borussia Dortmund chuan Chelsea train chukume ka chu an senglu thu an puanga aman atan pau million somni pali an sen thu puang hin kumnga dai contract an zia pui thu an soi kum somni pakhata upa chukchu hi Chelsea hian kum sang ni somni pahni khan Aston Villa train base seina sang tak nei hian pau million somni sengin an senglu ta chuti rolin an squad hi atam angreng khop maya chukchu tan hian mun om zui talo anne Chelsea lam hianin hlepero an neya pau million level chu chukume ka tang hian hlep an nei thung tinani chu pau million somnia an lei hi pau million somni palin an shala an hlok angreng phian mai tin chukume ka hi Borussia Dortmund hian kumnga dai contract an zia pui anne English Premier League club West Ham United tana khel mek a khelna tlapa hlim tholo Lucas Paqueta po Tottenham Hotspur chon an senglu thei arinom chho tran ta ni hin alanga nisa nama khan Spurs and Aston Villa team chu makhalin ani hi senglu antum thu puan anne West Ham United lampo hian Brazil midfielder Lucas Paqueta hi pau million somli tanga somnga vela leingam anom chuan hral an poiti lo thu an lo soi towa City le Aston Villa ten andu thu an soi nu hin Tottenham Hotspur lampoin andu thu anron soi veleta Football pandit na thok mek Ruth Gullit point ni jang khan thu thar aron neya United team boina bernia ashiat aron soi Ruth Gullit chuan mitam takin he team hian an squad ti cha an mamotin an soi thina amai ro chu mithar an sengnu ta mitha tak an sengnu chungpo hian an tha theilo anne mitra anti an cher thiam lo an so tirte han en le ta ila Anthony kan hanti angchi te midang po an wache tha zela chuba ka chuan an mani cher chu tha tak Scott McTominay le Marcus Rashford te po an chor thiam lova an wa chona chon player ro pui tak an van ni zui anne chu wang chon kei kangai dan tlang takin soita ila United hi an player te hi an boina anilova United boina chu United hi ani ti hin Ruth Gullit chuan asoi Manchester United team enkol lo tlinglo mai Ruben Amorim point thu thar aron neya Amorim chon mide ten ankom na
tuna tangare lote kan in siam thadon ti khachianga amai ro chu tuna kan din mun han en hi chuan European competition kan khel phak lo hi aloma maso ka khel phak theipo kan la niri lo anne he team hin in siam that alama mo emma in siam thaturin ke kan pen chho mek bok anne hun rei lo te chungin he team hi Europa thaber ni thei turin kan hlang kai don na chumi po chu a hun in muthua yang amai ro chu chumi ti thei tur chon hun kan lama mowa tuna chung kan in siam tha chho me ka European competition khel turin tuna chung kan fit tok lo ani ti hin Ruben Amorim chuan asoi Lemin Yamal chungchanga Spain team en goal mek tu Luis de la Fonte po aron tong chuaka Lemin Yamal le Messi te chu anin an thu le Lemin Yamal chun atluk vat arin thu asoi Luis de la Fonte chuan ani hi tun din huna player ro pui tak ani der towa Lionel Messi ni nang hi aron hui ve trap to ani aron thleng ve trap katina ni chu tun din huna chuan Messi hi chu aro pui ema Yamal tan po han khin pak alani ri lo ani chuti rual chuan Yamal hian Messi ang thei turin hun tha aneya chumi chu ati thei ngei po karing ti hin Luis de la Fonte chun Yamal chungchang hi asoi Arsenal legend Emmanuel Petit point thu thar aron neya Petit chun tun din muna Arsenal tan Premier League no moi choi chu a har sat le arin thu asoi Petit chong ka be seilian tak chu Mikel Arteta team te hi Premier League no moi an choi lai mu ani ya chumi chu kan mu thei thuai po karing boke chuti rol chong kumin big chu an tan hian thil ala har sa deu tura kanga ya achan chu City an la tha emema Liverpool team an tha bok an ni panni hi elpui lian tak tur an ni ngei don na panni na ni chunga season top khar le ringot hi Arsenal tan po thil hre tak ani ngei tura kanga ya kumin big chu champion se ka duwa ma se ala har sa hle in karing ti hin asoi hetiang kar hen Arsenal lamchon mithar senglu tumin thei top an chu mek zela Arsenal lam hen rol thar ma ba keng tak nei kumsom pariat leka upa Fluminense tana khel mek Isak Silva chu senglu an tum thu puan aniya ani hi tun din hmuna City le Liverpool point senglu tumin an hel meka Fluminense tlap pathum te hian an dor to ni hin an soi bok Isak Silva Premier League kan mu nge arin oma tuberin nge changang ti ero zona lian tak ani thong Newcastle United lampoint ni sang khan thu thar an ron neya an thu thar nei hi striker thar senglu an tum thu anne Newcastle United hian Juventus ina shal an phal thu an soi to Dusan Vlahovic chu senglu an shrelo thu an soi vele ta Ben Jacobsin atarlan danin Vlahovic mana hian pau million somni paruk chu the chu anin hom thu an soi ta a ang le Vlahovic hi tun din mona Juve a hian ahlim lo ang reng khop maya Juve lampo hian pau million som thuma leingam anom chuan shal an phal thu an lo soi to ane Isak an team nget lo mai Newcastle United hian Vlahovic hi senglu an tum don ta ane Bayern Munich lampoint Nicolas Jackson chu senglu an tum ngei thu ni sang khan an ron soi vele ta gol lamin atarlan tanin Bayern Munich Sporting Director Christoph Freud chuan ani senglu turhen engkim antifel chhotran to niin atar langa tuna tangare lo te a Chelsea khelna mun chang to lo Nicolas Jackson hi Bayern a heng kan mudon ta a ang hle mimal inrem na te po Bayern le Jackson te hian an lo nei to wa tuna tangare lo te an senglu arinom Tottenham Hotspur midfielder Bissouma pointer kilam apan arinom ta khop maya Bissouma hi Tottenham Hotspur in an coach tharatan Thomas Frank an senglu nuwa mun achang lo nga la Son Heung-min ang bokin ani hi an tima mun achang lo zui ta ani Son Heung-min phei chu alo chuak to wa Bissouma po Tottenham Hotspur chua sanin Galatasaray apan do ni in tarlan ani Galatasaray lama hin Bissouma hi tuna tangrai lo te kan mu arinom Chelsea Academy chua kumsom baruka upa Engumoha point thu thar aron neya Rio Engumoha hi Chelsea lamchon achhodana anlung oilo thu an soi vele ta khau mai aron che thate wang te po ani thayang chu Chelsea lam hian ni zana ma khan Liverpool chu an khin thu puan ni in
Engumoha an team academia khelai an senglu dana an lom lo thu an soya compensation an phut thu an ron soi Engumoha hi country tang khan pre-season tour train Liverpool team tan achebon khop maya Premier League ka po munom tak ani chhotan der to Liverpool tana Newcastle United laka chakna goal khung thei ani der to wa Chelsea lampo hian alaka an thik thu ron ti chethar le hin Liverpool in an senglu dana hen compensation an ron phut ta ani English News 10 an tarlan danin United lampo Carlos Baleba senglu dan chu an zong chhole ta thut ni hin alanga transfer kongka in hong me ka atir lama khan Baleba hi senglu an tuma aman ato em wangin an hoisan le amai ro chu anterlai lam hi aphui tok lo ti hria hin Baleba hi asenglu ngei an tuma deadline date an khar ma nge hian ani hi senglu an tum don ani chumi tan chonin United team Bruno Fernandes chu Saudi Pro League lama kal adu chong kaltir an poiti lo niin an sei vele tatlat maya chumi tangchon Baleba hi senglu an tum don a ang hle Arsenal trantu tetan Mikel Arteta thu soi hi enge kan ngai dan hlom le Mikel Arteta chon press meet e amat chon na no moi choi chu tul ati kher lo thu a soi ni om takin a tong chuak Mikel Arteta chon hemi zona an zona hi changen Premier League no moi kan choi lo po ani theya ma se kumthum kalta atang khan Arsenal team hi han enta ula England rama chon team thaber kan ni ti hi ka soi ngam ani trophy choi lo ma ila team El Harber le machon Harber kan ni ya tun ma zong ain he team hi kan thato ani aum zia chu England rama hian champion no moi choi tam lo ma ila he team hi English club lian ber kan ni ya la omber kan ni reng boke tien Mikel Arteta chuan asoi enge kan ngai dan hlom le hetiang kara hen Arsenal tan thulo mamlo hriat tur awm ta thunga niza nama khan an forward Kai Havertz chu hun rei tak achol tur thu puan ani Kai Havertz hi kan hriat ang khan season kalme ka tran ma khanin asek zia te po kan mu anga season kalme ka pomi tangkai ani tura beisei ani United nen anin draw tum point ben chatang ron lutin aron hlau om khop maya alaka beisei po asang hle mase Kai Havertz hi training an nei na ain hliam chin chang hi ni zang han puan ni yin akhu pa hliam na tak ator thu puan ani ya zaipui ato tur thu puangin achol za tur hi chiang taka soi omlo ma se hun rei tak ero achol angai tur thu an ron puang chiang ta ani Arsenal tan thulo mamlo tak ni turangai ani Chelsea lampoin an roll thar mabak eng tak nei turangai Trick George chu chhuatir an poiti lo thu an soi ta ni sa na ma khan hemi chungchang hi tarlan ni yin ama du tu Roma ne na chan shal an phal thu an puang Trick George si Chelsea lam hian United a kaltir te po an lo tum towa garna chomana pektel anin huam anni United team lam eroin an lo du big hau lo maya tun din hmuna ero chhuatir an tum ta tho anni Trick George si amhana Euro mak ta doi somni an phuta Roma lam hian tu na tanga rei lo te an senglu arinom Liverpool midfielder Harvey Elliott po Bundesliga lama akal mai donia alan la yin court of sight in atarlan danin Premier League ka kanlam mu chunzom arin oma Liverpool tanero a khel don lo a ang le tun din mana Crystal Palace chuan kumsom ni pahniau pa Harvey Elliott hi senglu an thelo thu an puanga an tima hun tha tam zok pek anin huam thu sa yin Elliott po hian Palace somna hi ahnar nem lo ni yin alanga anin dor lotlin mai tepo arinom Harvey Elliott hi kan hriat ang khan European Championship Under 21 a best player ania du tu po anga hle Leipzig nen thuk takin saizom an ni mana ma se Palace an ron dan ta ka chuan ani hian Crystal Palace azom zok arinom Arsenal lampoint tum dang ang bokin player no pang senglu konga tran an la chun zom zela nisa lama khan Palmeiras defender kumsom pakwa upa Luis Benedetti chu senglu antum thu puan ania ani senglu tur hian amana po Euro mak ta doi som chu the chu anin huam thu an soi Palmeiras lam eroin an defender Luis mana hian Euro mak ta doi som panga an phut thunga Arsenal hian an senglu thei mai arinom
Manchester United lampoint thulo mamlo hriat tur an neya an midfielder Kobe no chon ni jang khan chu adu thu tlap ho tu te a hril chiang ta Kobe no hi season kalme ka United team a khelna mun achang tam lo khop maya alain lan mi alo anni hemi wangin Kobe no hi alom lo khop maya ama du tu tlap khelna phak tur tlap chu zom mai a hrelo thu asoi season liam ta tang khan Kobe no hi kan hre chho tana a theina te po kan hutlang o me faktu po anga viawa chuti rualin hlo a phut tam lutuka khata tang khan an bo ro khi a fu lo chho tran to anne United team hin an chor tam lo tial tiala tun din hmana phaichon Ruben Amorim hian hun tha apedu meu to lo ani bere hemi wanghen chu adu thu a soi chiang ta anne tun din hmana Kobe no hi Aston Villa Everton Tottenham Hotspur mai ba ka Chelsea ten senglu andu thu an soi to anne Nizan lama khan sofa score player of the season choi moina chu sem chu ani ya hei hi Europa player thabik te league rang rang ami thlan na ani ya tun tum hi an thlan ma sak ber te po nia tarlan anne hemi hi CBS lam chonin an premier ra chu mai ba ka he choi moina dong thei sporting legend kan hanti angchi tele broadcaster lar tak tak te tonga vote lak nia soi ani bok he choi moina hi English Premier League te La Liga te Serie A Bundesliga le League 1 season liam ta thaber te an thop chu anne Sofa Sport in season liam ta vote an la ka Premier League ka player thabera hian Mohamed Salah chu an thlanga ani hian rating 7.78 amwa King Park anom lo anne La Liga lama hian Rafinha chu an thlang vele thunga 7.80 rating mu hian Syria best player a hian Mateo Zakagni chu thlan ani hian 7.34 rating mu hian Bundesliga lama Joshua Kimmich chu player thabera thlan ni ve bokin ani hian 7.91 rating amwa League 1 lama Achraf Hakimi chu thlan ni ve bokin ani hian rating 7.76 amu ve bok anne hem bak an choi moina sang sang po sem chu ani ya ma se football big chau hi inda andorang o season liam ta league lian kan tia hetiang player tha an ron thlan chu te hi kan pom zong ani ve hlomem le Barcelona Academy La Masia lo en goal to tu balde chun ni jang khan thu thar aron leya Vinicius Junior chungchanga angai dan asoi Vinicius Junior hi karliam ta kar to pa Oveido nen aning khel tumin chin thliar lam hoi zonga chainom na atok leya Mbappe point hemi chungchanga hian chainom na atok ni te po tarlan anne La Masia Academy lo en goal to tu balde chuan Vinian chainom na atok big reng hi makkati ma minute som ko chung thau in khela hianen ani hian chainom na atok na sa hle anne keini lampo hian player thatak tak kan kol ve buka Dembele te chu ba ga yamal te po kan kol ve buka chu lo po chu mi hang kan nga anne anni hian chainom na antok ve ngai lova Vinicius Junior hi Osasuna te Barcelona le Valencia mai ba ka Oveido te an man chon trumen chainom na atoka hei hi enge chan kan ti chuan abul tum tu ber chu ama hinia ke chuan kanga ya ani hi ainen fia ve tho chu anga in ka hria ti hin La Masia team lo en goal to tu balde chuan asoi Arsenal lampoin Shamrock Rovers satangi kumsom paruka upa Victor Ozivona chu ansenglu tei trap to ni in alanga inrem na ton tlingpo an nei to thu puan ni hin tu na tang rei lo te a Arsenal hian ansenglu don anne aman za tur hi chiang taka soi aum lem lova amai ro chu anma ni ramdi ka tangchan player man to ber ani don ni te point an soi bok AC Milan lampoin ni jang khan thu thar ron nei hin Adrian Rabiot chu senglu antum thu puan anne French midfielder Adrian Rabiot thi a teammate ne nasataka anin sual awangin Marcel lam hian chuatir antum thu anlo soi chiang towa United ne seizom anni nu hin tuna AC Milan ne seizom anni vele ta Jack Grealish point thu thar arun neya Everton team azom chan chungchanga angai dan asoi Grealish on helai mun zom tur hin thutluk na siam aul sam ma football hi nuam ti takin ka khela
City ka khel awang khan club ro pui tak le NB ka khelanga kain ngai lova ke chuan football khanuam ti takin ka khel mai chaw ani chuti rualing khelna mun ka chantam lo khan hreum ka ti ma team ta na tangkai ni ka du mai pialama ka mangai football khel tur hen englai point ka tha atho ma chumi ti theilowa ka om thin kha hreum ka ti hle Everton nen in biak na kan han nei khanin ka chung ko te nen po kan lom tlang ma khelna mun tam jok min pek tur thu an soi khan I helavin ka pom hal mak ani chutiam bokin mun ka channa tur tlap ka pan hi kalom ma ka game masabera po khan nuam ti takin ka in khele to ti hin Jack Grealish chuan asoi United defender Patrick Dorgu soi hi Atlantic kan ring lomem le United defender forward anga answer Patrick Dorgu chuan za ka soi chian du chu he timina athil tum chu Premier League no moi choi hi ani chumi ti thei tur chuan soma somin kan in ring to ka kan champion thei ti hi kan pom thlap ani kumin bik po hi inel na apui don khop maya champion kan tum ti hi za in achianga kan la champion thei nge yang ti in asoi athil soi hi ati hlotlin thei kan ringem le ole hatichin hatun tumatan ni mai se thir tu te ha channel mingai hlut sak thina inchunga lom thu ka soi tak meu ani like share le subscribe ma tan min han la pui le ta zel ula thungai nom tak thu beng war thlak tak tenen in mu chho le zel kan tum don nia